Turagarutse inshuti bakunzi ba YouTube yacu uyu munsi noneho tugiye kubabwira amakuru ajyanye n'ibidukikije ariko by'umwihariko turabwira amakuru ajyanye n'umushinga wa Green City Kinyinya cyangwa Kigali aho u Rwanda ruherutse kwemererwa miliyari 37 na miliyoni 900 azashorwa muri uwo mushinga. Abazi aho uyu mushinga uzakorerwa aya mafaranga makuru dufite nuko azibanda ku gice giherereye ahitwa Ngaruyinka. No need to search high and low. Our team of journalists work tirelessly to bring you the news that matters most dearly. Top Africa News Media, we digest news to tell the truth, bringing you the news from the heart of Africa. Stay informed, stay connected with Top Africa News Media, you're always covered. Aya makuru rero tuyarambuye. Ikigega mpuzamahanga cyo kurengera ibidukikije Green Climate Fund cyemereye u Rwanda miliyoni 28 z'amadolari arenga miliyari 37 na miliyoni 900 z'amanyarwanda azifashishwa mu bikorwa by'umushinga wiswe Green City Kigali. N'umushinga uherutse kumurikwa n'umujyi wa Kigali n'abafatanyabikorwa ugamije kubaka amacumbi aciriritse kandi atangiza ibidukikije azafasha mu kugabanya ubuke bw'amacumbi mu mujyi wa Kigali ukomeje kwaguka amanywa n'ijoro. N'umwe mu mishinga minini u Rwanda rwinjiyemo uzasiga hatujwa abantu basaga ibihumbi 200 bakaba n'icyitegererezo ku bandi bashoramari bashaka kubaka amacumbi aciriritse ajyanye n'ubushobozi bw'abanyarwanda. Aya macumbi azubakwa mu murenge wa Kinyinya uherereye rwagati mu karere ka Gasabo, ariko bikajyana n'ibindi bikorwa remezo nk'imihanda, amashuri n'ibindi bifasha abahatuye kubona serivisi aho hafi. Ibizubakwa byose bizaba bitangiza ibidukikije. From Kigali, Rwanda to the rest of the world, we present you all the news from every corner of the continent with Top Africa News Media by your side. You'll never miss a moment. Top Africa News Media, we digest news to tell the truth, bringing you the news from the heart of Africa. Stay informed, stay connected with Top Africa News Media, you're always covered. So come on in and take a look around. Top Africa News Media. Uyu mushinga wamurikiwe muri Korea y'Epfo mu nama ya 40 y'abagize inama y'ubutegetsi y'icyo kigega gitera inkunga imishinga itandukanye ibungabunga ibidukikije. Bijyanye n'uko umujyi wa Kigali rero hafi y'abantu 77% barenga 77.3% batuye mu buryo butateguwe, ibituma umujyi ugerwaho n'ingaruka zikomeye ziturutse kwihindagurika ry'ibihe nk'imyuzure, inkangu n'ibindi. Uyu mushinga uje ari uw'icyitegererezo mu guhangana n'ibyo bibazo no kwimakaza iterambere ry'umujyi rirambye, abawutuye bakabaho mu buryo butangiza ingaruka butangiza kandi ingaruka zihindagurika ry'ibihe zikagabanywa. Biteganyijwe ko uzashyirwa mu bikorwa mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere, bizatuma umujyi wa Kigali uhinduka icyitegererezo ku mahanga no kwimakaza imiturire ibungabunga ibidukikije. Where the news is bound, for all our visitors, we're here for you. Top Africa News Media, always true. Gusa hano umuntu hari akantu yavuga, aya mafaranga miliyari 30 zivugwa ntabwo ari izo nyirizina zizubaka uyu mushinga wa Kigali Green City. Kera bwo tukiwumva twumvaga bavuga hafi miliyari 500 kugira ngo iyo paradizo y'umujyi urengera ibidukikije igezweho. Rero aya icyo nashakaga kuvuga nuko atari yo mafaranga ya nyuma y'uwo mushinga,
uko ibihe bizagenda biza hazagenda haza n'andi, hari ay'Abadage batanze. Ni amakuru dukurikiranira hafi kandi tuzajya dukomeza kubagezaho umunsi ku munsi. Minisitiri w'Ibidukikije rero Dr Valentine Uwamariya yavuze ko iyo nkunga igaragaza imbaraga igihugu gikomeje gushyira mu bufatanye butandukanye muri ibi bihe bikomeye, aho ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe ziri kwiyongera umunsi ku wundi. Welcome to Top Africa News Media, where the latest stories are revealed, from health, environment, climate change, to agriculture and business. We cover it all, nothing concealed. Top Africa News Media, we digest news to tell the truth, bringing you the news from the heart of Africa. Stay informed, stay connected with Top Africa News Media. You're always covered with the click of a button. Ati izo ngaruka ntabwo zizahaza ubukungu bw'igihugu, ntabwo zizahaza ubukungu bw'igihugu gusa, ahubwo ziteza ibyago bikomeye ku buzima bw'abaturage bacu. Umushinga wa Green City ni intambwe nziza iganisha ku kwimakaza imiturire itangiza ibidukikije, hagamijwe guhangana n'izo ngaruka no kuzirinda kugira ngo Abanyarwanda bakomeze gutengamara. Iki gice kigiye guherwaho muri uyu mushinga ni ikijyanye n'ibikorwa remezo, giherereye ahazwi nka Ngaruyinka nkuko nabibabwiraga. Ni hariya rero Ngaruyinka niho umushinga amafaranga niho agiye kwibanda. Nubwo Ngaruyinka ari nini, ikinyamakuru Igihe cyamenya amakuru ko igice kizaherwaho ari ikiri kuri hegitari 18 muri 600 z'umushinga wose. Ikindi nuko mu bikorwa remezo bigiye kubanza gushyirwaho abaturage batazimurwa. No need to search high and low. Our team of journalists work tirelessly to bring you the news that matters most dearly. Top Africa News Media, we digest news to tell the truth, bringing you the news from the heart of Africa. Stay informed, stay connected with Top Africa News Media. You're always covered. Mu bibandwaho muri aka gace ni kwibanda ku gushora mu bikorwa remezo bitangiza nk'ibyo gukusanya amazi y'imvura, gukoresha ingufu zitangiza, uburyo bwo gutunganya imyanda n'ibindi. Ibindi bikorwa muri iyi nkunga ni ugushyiraho ikigo cyahariwe gutanga amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro, ariko none ikigo gikora ibikorwa gifasha abanyeshuri guhanga ibikorwa nabyo bitangiza ibidukikije. Ibyo nabyo ni byo gutega amaso abana banyu mukamwa bategura bagatangira kwiga muri icyo kigo kugira ngo bazabe igisubizo ku bibazo igihugu gihanganye nacyo kirimo iyangirika ry'ibidukikije ndetse n'ibihindagurikire y'ibihe ikomeje kubangamira ikiremwa muntu uretse mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Ikizakurikiraho rero ni gukwirakwiza porogaramu nk'izi zigamije kwimakaza imibereho itangiza ibidukikije mu Rwanda hose, binyuze mu mahugurwa ahabwa abari muri iyo mirimo ku bijyanye n'ubwubatsi no guteza imbere imijyi, byose bibungabunga ibidukikije. Where the news is bound, for all our visitors, we're here for you. Top Africa News Media, always true. Dukomeje kandi umuyobozi mukuru ushinzwe ishoramari mu kigega Green Climate Fund
Henry Gonzalez yavuze ko uyu mushinga uzafasha cyane mu kugaragaza uko imijyi mu Rwanda igomba gutezwa imbere habungabungwa ibidukikije, ariko rukanabera icyerekezo icyitegererezo indi mijyi yo muri Afurika n'isi muri rusange. Ati Green Climate Fund izagurira uyu mushinga mu yindi mijyi y'ibihugu bitandukanye hashingiwe ku masomo yakuwe mu mushinga wo mu Rwanda. Umuyobozi mukuru w'ikigega cy'u Rwanda cyita ku bidukikije Rwanda Green Fund yavuze ko inkunga ya Climate Fund igiye kunganira byuzuye icyerekezo cy'u Rwanda mu guteza imbere imiturire itangiza binyuze mu kwimakaza ikoranabuhanga n'imiturire bitangiza. Bwo guverinoma y'u Rwanda rero yamurikaga politiki ijyanye no gushora imari mu mishinga irengera ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima National Climate and Nature Finance Strategy, n'umuyobozi mukuru wa Green City Kigali Bazili Karimba yawugarutseho uyu mushinga. Igihe yavuze ko nyuma yo gusoza igishushanyo mbonera mu 2026 bazaba batangiye umushinga w'inzu 200 zizubakwa kuri hegitari 16. Ati ubu turashaka gukorana n'abikorera baza bakubaka inzu kuri icyo kibanza, tuzajya no muri za banki dushaka uburyo zafasha inzu zikagurwa, zabafasha inzu zikagurwa. N'umushinga urambye, icyo ni kimwe mu bikorwa bihateganyirijwe tuzaba dutangiye. N'inzu biteganyijwe ko zizaba zicitse hahandi na wa muntu wo hasi abona iye, kuko biteganyijwe ko 60% cyangwa 70% zizaba zigonderwa, mbese zigurishwa munsi y'igiciro zubakiweho. Uyu mushinga rero wa Green City ni umushinga tukomeza kugenda tubagezaho amakuru yawo, kuko ni umushinga uteguwe mu buryo budasanzwe, ntabwo ari bya bindi tumenyereye aho ibikorwa remezo by'amajyambere bigeze usanga abari bahatuye bimurwa, ahubwo noneho uyu mushinga wo urareba uti aba bantu bari basanzwe batuye hano ni gute tutabimura, ndetse nabo bakaba muri uyu murwa w'icyitegererezo bagakomeza kugira uruhare mu kubungabunga ibidukikije. Dusoza iyi nkuru rero turabutsa ko kuwa gatandatu tariki ya 26 ari umunsi wo gutangiza igihembwe cyangwa se umwaka wo gutera igiti 2024-2025. Ni byiza ko n'umuturage utuye muri Green City nawe yagira uruhare mu gutera ibiti, kuko burya ibiti ni ubuzima. Aho igiti giteye yo cyarabye cyashibutse kiba gitanga ubuzima. Mu gusoza rero turanabibutsa gukora subscribe, cyangwa se niba warayikoze bwira n'abandi bayikore, hanyuma dukomeze tubagezeho amakuru ajyanye n'icyerekezo ndetse anafasha abantu kuruhuka. Murakoze cyane.